none se bamukubise banga kumuhemba cyangwa bamukubise waza wumve bahamagaye yogeze umwana ngo koza umwana ngahita ahamagara nabwo barabana nyino porovi ahita ahamagara amaze koza umwana ngo umwana ataka ngo ngoma ngo tantine ngo nyohereze ngo nyohereze isabune mu gitsina abanye nabeje nk'iyo bamutetse ebyiri z'amatama baragigiye rero abaragiye atangira kumukubita. Inkuru mbi yongeye kumvikana mu karere ka Nyarugenge ubwo umugore yakoreshaga umwana w'umukobwa ufite imyaka 18 y'amavuko yamukubise ndetse amuca ibisebe. Ubwo itangazamakuru Ndahiro Valens Pape na Kidasamura Muvi bahagereraga, umwana yatangaje yuko yari arimo yoza umwana we, umwana warangije arataka aramubeshyira ngo yamukize isabune mu gitsina. Umugore yabutse nk'ariya nk'iyagatera aza kubita uno mwana amusohora amujugunya inyuma y'igipangu amuhereza imyenda yibavuga ngo ntagende kandi agende adahembwe. Yarahamaze amezi arenga 5 akora adahembwa. Iyi ni incamake y'amakuru. Iyi nkuru tugiye kuyirambura mu kanya saa 12 muraza kwibona kuri YouTube channel za Kidasamura Movie cyangwa mujye kuyireba kuri BTN. Iyi nkuru muraza kuyisanga kuri YouTube za Kidasamura. Iyi incamake y'amakuru ngiye kwibagezaho netkurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze ku mazina ya Kidasamura Movie. Reka dukomeze mu karere ka Nyarugenge, murenge wa Muhima, umudugudu w'Imara, akagari ka Nyarugenge, aho umumama yakubise umukozi yakoreshaga mu rugo amukubita cyane amusohora amujugunyira imyenda. Ubwo no mukozi yakubitwaga twamubajije icyo yaziraga, ndetse no mukozi yatubwiye yuko umwana yararimo amoza muri dushe, umwana arataka aramubeshyira ngo ngamwogeje isabune mu gitsina. Nibwo umugore wabukagara nk'iyagatera atangira gukubita uno mukobwa inki nyinshi cyane banamurya n'inzara. Byumvikanye ko yakomeje ngo bafatanyije n'umugabo we kumukubita. Ubwo bamusohora imyenda yiwe bakayinaga hanze. Ubwo bayinagaga hanze bari kumukubita musohora igipangu, nibwo umumotari wa mbere yarasutse aha kimara kurasa ukabona umwana w'umukobwa ari guhohoterwa, akeka yuko bidakomeye arakomeza. Uwa kabiri ahageze arahagarara, nyabuneka uno mukobwa arimo ararira cyane byamurenze, harimo atabaza abaturanyi ngo bamutabare, yambaza abavandimwe. Nibwo umumotari wa mbere yaparikaga, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, abamotari murabona yuko baringa 100 bafunze umuhanda, ndetse babona ko iki gipangu bacyuzuyeho cyane. Ubwo itangazamakuru Kidasamura na Ndahiro Pape Valens ukorera kuri BTN TV ndetse natwe dukorera kuri BTN Kidasamura Movie ukorera itangazamakuru rya Kidasamura Movie ndetse na Zafu TV Rwanda, akaba nakorera n'ibindi binyamakuru bitandukanye. Ndahiro Valens Pape nawe yakorera BTN ndetse n'andi mashami B+ ndetse n'andi mashami atandukanye. Ubwo twahageraga twese duhuriye kuri scene tuje kwino mpuruza abaturage bari baduhuruje ngo tuze dutabare, nibwo twasangaga uno mwana w'umukobwa ari kuvirirana amaraso. Turangije turavuga ngo uno mwana ni mu mukarabye kugira ngo tutamukamera ariho amaraso, ntago kwa uploadinga video imeze gutya, ntago YouTube ibyemera. Ubwo twabazaga no mukobwa icyo yazize, yatubwiye yuko yazize umwana ko yamubeshyeye ngo yamwogeje isabune mu gitsina. Ubwo umugore yazaga nk'iyagatera atangira gukubita no mwana amusohora amujugunya hanze. Ibi bintu byabereye mu mudugudu w'Imara mu murenge wa Muhima mu kagari ka Nyarugenge ahashira saa 4 z'amanywa tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2025. Ibi bintu byabereye hano hafi y'umunara mu Kiyovu cy'abakene. Aha niho byabereye. Uno mwana yakomeje akadusobanura uburyo ki amaze amezi 5 akora adahembwa. Koko nyirabuja ntago yari inaha, hari ahantu yari yaragiye. Ubwo yatahukaga mu iryo joro bukeye bwaho nibwo yakubiswe, byasaga nkaho ari akagambane yakorewe kugira ngo bamwirukane adahembwe amezi asanga 5. Yaravuze ngo yaramaze amezi 5 abakorera batamwishyura. Ubwo nyirabuja amwizezaga yuko naza azamwishyura. Araje amwakirije kumukubita, amukubita inki nyinshi ndetse banamukomeretsa. Ubwo twageragezaga guhamagara inzego z'ibanze, kumbe inzego z'ibanze zari zirimo hano nka mutekano yararimo hano, ariko ntabwo twizwaye tubizi ko hari. Twahise tubibwirwa n'abaturage bari bari aho ngaho. Mutekano arahari, ariko ntago mutekano ashobora kuba ajya ruswa kubera yuko uyu mwana ya mutekano yahageze kare, ariko ntago no mwana ari guhabwa ubutabera. Ubwo mutekano hari mu gipangu. Ndahiro Valens Pape n'abandi banyamakuru na Kidasamura Movie twese duhamagara akamodoka kirondo, ubwo kazanaga abanyerondo hafi aho kugira ngo umuma afatwe akurikiranweho ibyaha akurikiranwa.
twagerageje kubaza umumotari wari uri hano hafi aha ngaha wabonye ibintu biba, arangije aravuga ngo aka ni akarengane ababosi bakunze gukoresha abana batonya b'imyaka 18, ndetse ibi bintu bikunze kubaho cyane ubwo umubosi aburaho kuguhemba akaza akagusohora nk'imbwa akakujugunya atitaye yuko waba waramugiriye neza, wamugiriye umwana we umwitaho uramukuza umuha uburere, ariko we icyo akwituye ni iki ngiki, ni ukuguteza isi akaguha abantu akaguha rubanda ikakota. Umumotari umwe yavugaga ngo ibi ntibikwiye, uyu mwana akeneye ubutabera, ntago tuva hano ubutabera butabonetse, koko uyu mwana yahohotewe, uyu muntu wakubise uno mwana gutya adahanwe n'abandi bakiri bajya babigenderaho bakabigira bigidiro ku buryo nabo uzasanga babikoze. Ubwo Kidasamura Movi yavugaga ati turava hano uno mwana w'umukobwa ahawe ubutabera, twahise duhamagara ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB batubwira yuko iki kirego aya makuru batangiye kugenda bayafataho, ariko iki kirego RIB iraza kugikurikirana ku buryo uno mumama wakubise uno mwana yakoreshaga imyaka 18 akurikiranwaho gukubita no gukomeretsa, bikaba bihanishwa igifungo cy'imyaka 3 gishobora no gusanga imyaka 4. Uwakubiswe byamuviremo indi ngaruka cyangwa agakomereka bishobora kwiyongera bikagera ku myaka 5 n'ihazabu ingana n'ibihumbi 800, ndetse uwakomerekejwe akavuzwa ku mufuka wawe. Ubwo barimo basigana bari mu nzu umugore n'umugabo, nindi uri bwemera icyaha rwabuze gica so ngo nindi uri bwemera icyaha, ariko umwana yavuze yuko bamukubise bombi, ariko ubwo umugore yazaga umugore yavuze yuko ari we wakubise uno mwana w'umukobwa. Wese twamubajije icyo yabajije uno mwana w'umukobwa, tubwira yuko uyu mwana w'umukobwa ntashobotse mu rugo, mpamvu twamwirukanye akazi kamunaniye, ntago ashoboye byo gukora, adukubitira abana, kandi ikindi ntago abatoza uburere ahubwo abatoza imico mibi. Yagiye kudukarabiriza umwana amushyira isabune mu gitsina, abwo urumva ko umwana yahohotewe. Nibwo twarakaraga tukagira umujinya uno mwana tukabasha kumusora tukamwirukana, gusa ntitwamukubise ahubwo yituye hasi ahita akomereka. Nkuko Kidasamura Movi namubazaga ati se iki gikomere kiri mu gatuza cyo ni ugukomereka cyangwa mbega umugore yanze kugira ibintu byinshi atangaza, ariko uko bisa kose uyu mwana yahawe ubutabera. Abamotari bari aho ngaho bigaragambije hafi aho ngaho bavugaga ngo nibidakemuka ngo cyangwa mutwereke umuntu wakoze bino kugira ngo natwe tubimukore, kugira ngo atazibeshya agakora irindi kosa. Ubwo abamotari bari basaze cyane bavugira hejuru, mbega no muntu bamubona bari kuza kumuhitana cyangwa bakamukubita, ndetse abayobozi benshi batandukanye bahageraga harimo na polisi bagatambuka bagakomeza, ariko ibyo ntago ari ibintu byabarebaga. Kidasamura Movi ni itangazamakuru riri ku isi yose rikurikiranwa. Kidasamura Movi ni itangazamakuru, ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye. Uramutse ugize ikibazo kwino nkuru cyangwa kwa kino kiganiro, waduhamagara kuri ya nimero tujya tubahereza. Nyabuneka no makuru aba yizewe, tuba twifatiye amashusho tugafata n'ibimenyetso byose bifatika kugira ngo tubahereze inkuru kandi imeze neza, amakuru atari ivumbi. Ndetse nkuko mubibona hano kuri YouTube zacu za Kidasamura Movi, murabona kuntu abamotari bangana. Mbega nawe nuramuko ugiranye ikibazo n'umumotari, nyaboneka uzibuke kwirukanka uhunge, kuko abamotari barakundana, ni inshuti muri rusange. Umumotari umwe agira ikibazo undi akaza kumufasha akamudefanda. Wagiranye ikibazo n'umumotari, nyaboneka ntushake wirukanke, kubera yuko abamotari bose baraguhundagariraho, ndetse kandi uzabyicuza nyuma impamvu wakoze iryo kosa. Abamotari tukomeza kubashimira ku butabazi bakoze hano mu murenge wa Muhima, mu mudugudu w'Imara, mu kagari ka Nyarugenge. Turagushimira ku bwitange bwanyu abamotari mwakoze kugira ngo uno mwana bashe guhabwa ubutabera. Abamotari nibo baduhamagaye, nyina Ndahiro Valens Pape, twari turi hariya kuri televiziyo ya BTN, tuba turahamagawe, nibwo twamanukaga nk'igitaraganya tuje kureba ibyabereye hano kugira ngo uno mwana w'umukobwa w'imyaka 18 abashe guhabwa ubutabera.
twahamagawe n'umumotari tuza twirukanka tuza gutabarira mu gihe ubwo twagerageje kuvugana n'abaturage bose bari bari aho ngaho, tugerageza no guhamagara inzego zindi zisumbuye kugira ngo zize mwa bino bintu cyangwa ibintu bitaza kuzinjikiranwa nibikemuke, ariko ubwo twahageze ibintu biraza gukemuka. Abamotari mwese muri hano mushaka mwakwitahira kubera yuko ibi bintu biraza gukemuka. Abamotari badutsembeye ngo nago bataha bidakemutse. Abamotari bari bafunze umuhanda huzuye neza no gutambuka byari ikibazo, muri kaburimbo bari bakubise uze koko ibi bintu byabereye neza ku muhanda byabereye ku muhanda. Ndetse muntu ugize ikibazo kwa hano makuru waduhamagara kuri ya nimero, cyangwa ushaka gutanga igitekerezo, cyangwa ushaka kudusubiza, cyangwa ushaka kugira ikindi kintu twongeramo, watwandikira kuri ya nimero yacu ya Kidasamura Movie. Ikintu cya mbere mbanza kugusaba kora subscribe kuri Kidasamura Movie kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Mwabonye ko abanyamakuru turakundana, turi inshuti na Roveres Pape, ndamuberetse ku itangazamakuru rya Kidasamura Movie, ariko muri iyi minsi riraza guhinduka, dushaka izina rikwiriye ino channel. Impamvu kitwa Kidasamura Movie nuko igicaho amafilimi nyarwanda, ariko turaje tubihindure tugire ihuriro, dukora indi channel y'amafilimi, tuyirekere itangazamakuru cyangwa ibiganiro bitandukanye. Umuntu ushaka kudushyigikira twandikire kuri WhatsApp cyangwa twandikire kuri email, cyangwa ushaka gutanga support cyangwa ushaka kudufasha twandikire, turahari kugira ngo tugusubize kandi dufashanye. Cyangwa ushaka hari nk'ahandi hantu habereye ikibazo ushaka kuduhamagara, tuba turi hafi, tuba dufite imodoka. Ushaka kuduhamagara nk'ahantu hagize ikibazo, wagize akarengane cyangwa ushaka kurenganurwa, nimero yacu ni 078846028885. hari amakuru ushaka gutanga cyangwa hari ikibazo cyabereye mu mudugudu iwanyu cyananirwe gukemukwa, waduhamagara tukaza tukagikemura nk'itangazamakuru rya Kidasamura Movie. Dukora ubuvugizi ku bantu. ubundi sicyamugaragariza ko akuze neza.